Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initok Rwanda, ndego bana natwe ibiganiro tubakorera umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentaire haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Nta gihe kinini kirashira umuhanzi nyarwanda Musabwa Patrick wamamaye nka Kitoko atangaje ko agiye kugaruka mu Rwanda nyuma y'igihe yaramaze aba mu gihugu cy'Ubwongereza yaragiye kwiga. Kuri ubu inkuru hari nuko Kitoko bibarwa Patrick yamaze kugera mu rw'imisozi igihumbi aho yageze ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2025. Kitoko akaba yaramamaye mu ndimi zitandukanye zirimo Umukobwa n'Ikiragi, Igendere, Rurabo ndetse n'izindi zitandukanye mwagiye mumenyamo. Mu buzima busanzwe Kitoko yaramaze igihe kinini ku mugabane w'Uburayi, gusa akaba yaranyuzagamo akaza mu Rwanda kuko mu mwaka 2017 yaje mu Rwanda mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu yari kuba muri uwo mwaka 2017. Ndetse muri uwo mwaka akanamukorera indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwa Thank You Kagame. Munyemere turebera hamwe ibyerekeye ubuzima n'amateka ya Kitoko bibarwa Patrick ndetse n'uko yinjiye mu muziki n'ibindi bitandukanye kuri we. Ubundi Kitoko avuka ababyeyi bamwise Musabwa Patrick, akaba yaravutse ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 1945. Kitoko yavukiye mu gihugu cya Demokarasi ya Kongo mu gace kitwa Kiziba, aka gace kakaba karavugaga Iringana, ndetse aha akaba naho havuye izina rya Kitoko. Izina rya Kitoko rikaba riri mu rurimi rw'Iringara, rikaba ryitwa abakobwa n'abahungu. Kitoko akiri umwana umuryango waje kwimukira mu gihugu cy'u Burundi, akaba ariho yatangiye amashuri y'incuke ndetse n'amashuri y'abanza. Gusa amashuri yisumbuye yasoreje mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo aho yigaga ku kigo cya Espanya. Akaba yarasoreje mu mwaka 2018 aho yarangije mu ishami ry'icungamutungo. Kitoko yasoreje amashuri yisumbuye mu mwaka 2018 ahita atangira umuziki kuko nibwo yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yitwaga Ikiragi. Indirimbo ikaba yaramushyize ku rwego rukomeye rw'umuziki nyarwanda. Kitoko yatangiye akora injyana ya Afrobeat ndetse na hip hop, ndetse akaba yarakoze album ya mbere akayishyira hanze mu mwaka 2010 akaba yitwaga Ifaranga. Iyi album Kitoko yashyize hanze yamufashije kwigarurira imitima y'abatari bake mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Mu mwaka 2012 Kitoko yatangiye gusohoka mu bitangazamakuru bikomeye byo mu karere u Rwanda ruherereyemo nk'umuhanzi mwiza w'umuziki nyarwanda. Mu mwaka 2012 kandi yatangiye kwandikwa n'ibitangazamakuru byo mu karere u Rwanda ruherereyemo birimo East Africa, ndetse bakavuga ko ari umuhanzi ukomeye mu Rwanda. Muri uwo mwaka kandi Kitoko yasusurukije abari bitabiriye ibirori by'isabukuru ya Ange Kagame, umukobwa wa Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Gukora umuziki kwa Kitoko byamufashije kwitabira ibitaramo bitandukanye ndetse anahabwa ibihembo bitandukanye ndetse n'amaserukiramuco agiye atandukanye. Mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka 2013 Kitoko yatumiye mu iserukiramuco nyarwanda ryabiri mu gihugu cya Denmark ku mugabane w'Uburayi. Yagiye anasusurutsa kandi abantu mu bikorwa bikomeye birimo byo mu miryango w'ibihugu byo mu Burasirazuba, muri Amerika, Ubufaransa ndetse no mu gihugu cy'Ububiligi ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Kitoko yatsindiye ibihembo birimo ibyari bikomeye mu mateka y'umuziki nyarwanda nka bya Salax Award ubugira kabiri nk'umuhanzi mwiza mu njyana Afrobeat. Guhera mu mwaka 2013 Kitoko yatangiye kugenda agabanya ibihangano yashyiraga hanze, ndetse muri umwaka mu kwezi kwa Kamena atangaza ko ahagaritse umuziki ku mpamvu zitatangajwe. Gusa nyuma abantu bagiye bihuza nuko yaragiye gutangira amasomo ya kaminuza. Mu mwaka 2018 Kitoko nibwo yasohoye indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwaga Rurabo. Kugeza ubu ino ndirimbo ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 3 ku rukuta rwa YouTube. Mu mwaka wa 2022 Kitoko yasoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri politike, akaba yaragisoje muri kaminuza Sourcebank i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse akaba yarisakomereza masters muri kaminuza ya London Metropolitan aho yigaga ibijyanye na peace, conflict and diplomacy. Uyu muhanzi ukundwa n'abatari bake mu Rwanda kubera igihagararo cye ndetse n'ijwi rye ryiza, yamaze kugera mu Rwanda kugeza ubu akaba yaragiye gutura nk'uko agiye bitangaza. Naho dusoreje ikiganiro cyacu. Niba rugambigeze kuri Initok Rwanda ugakunda ibyo dukora, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Bikamubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.